Reka twongere tubasuze bakunzi ba Kigali Top News. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese mubane natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu myidagaduro. Ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona. N'umuhanzi Juno KIZIGENZA, umwe mu bahanzi bakunzwe n'abanyarwanda batari bake. Kugeza ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ifoto ye bigaragara yakoze ubukwe ikaba ikomeje kugenda ica ibintu ndetse inacicikana hirya no hino, aho bamwe bari kuvuga ko uyu musore yakoze ubukwe mw'ibanga rikomeye, hakaba ari ibintu bikomeje kugenda bigarukaho mu buryo butandukanye. Nibyo tugiye kubabwira, tubabwire ukuri mutamenye ndetse nuko bimeze kugeza ubu ngubu. Akaba ari inkuru ije nyuma yuko mu mpera z'umwaka wa 2021 uyu Juno KIZIGENZA yavugwaga ko urukundo rwe na Ariel Wayz rwarangiye ndetse rukanarangira nabi, aho abangaba bakomezaga kugenda bagaragaza message baterana amagambo atari meza, ibintu byagiye bivugwa ndetse bikanagarukwaho mu buryo butandukanye. Aya mafoto agaragaza Juno KIZIGENZA yakoze ubukwe yatangiye gucicikana guhera kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 ku mbuga nkoranyambaga, maze atera urujijo rukomeye abantu, aho bamwe bari kuvuga ko uyu musore yakoze ubukwe abandi bakabihakana. Gusa ukuri guhari ndetse ukuri twabashije kumenya nuko aya ari amwe mu mashusho azagaragara mu ndirimbo uyu musore Juno KIZIGENZA yitegura gushyira hanze, naho iby'ubukwe akaba atari byo ahubwo ari amafoto agaragaza uyu nguyu mu ndirimbo yenda gushyira hanze. Uko niko guhari rero, akaba ari amakuru twabashije kumenya. Ngusabe rero ubane natwe muri gahunda zitandukanye tugenda tukugezaho kuri Kigali Top News, ukanda subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana muri gahunda zose tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, turabakunda cyane.